Hai, ben de selam dostlar. Size ben bugün İlyas dostlar. Bu bölümümüzde evliydim. FIFA oynayacağımız evine ultim parçası kameranın derledim babamız. Dostlar bence evine size ben alıp almanızda. Dostlar da bir ay bu. Bir düşük bana ben sizlerin geçimizden. Benim uzun bitirliklerim var. Anlarda bir düşük bayık. Ben anlamını bu. Kaçıklıkta personajımdan da var. Na pierwszy, na pierwszy. Set sanatı. Bounce to my feet. Dimitri'nin oyu var mı? Zaten bir Maxim'in oyu var mı? Zaten Maxim'in oyu var. Maxim'in çok set olur mu? Maxim'in uzun set traversada. Tak. И сейчас набираем и кимне. Течет на уэмс кимне. И кимне штаньянгова. Штаньянгова нормально. Там нехтаенде не var. Сука. No. И там чат нормально, easy. Битик чат. Ultim başlasın iken. Ultimden geldik. Kurtun hayvanımızı iyi bak. Çat kardeş. Kurtun hayvanımızı şimdi hemen çat. Dostlar. Çat vay yok. Ayva benim kardeş iyi bak. Maxim durmazı. Maxim lava benim de sanıyorsun ya. Maxim'in canı. Maxim'de koymaman çat iyi bak. Geldi bak. Oy baş niye katman? İyi bak çat. Maxim'in sokma mı? İyi bak iyi. O ne koyma? At çat. Pink. Easy. Tuğuna koy. Yeşil vuruyorsun diye havasın. Basma topu geçiyor. İyi bakma. Kalma katpıtma bilmiyorum. İyi bakma katpıtma. Değil mi? Hey. Abi kumuşacağım. Ay be. Harcım ateşi babana gülü kalıyor. Ben ultim başladı. Çoğutam. İyi bak çat. Kurtuna yapatım. Çat maksimum koyu basam. Kısa koyamam. Kilidin ona da kısa koyamam aktivni. Aktivniden kimi koyamazsam bu advance ili. Ya Dimitri var tatlıya. Tay çat tatlıyan koyuyor. İyi Raiden var bak Raiden dedi. Mantım ne yok. Paketler çat iyi bak. Ne yapalım ne? Tatlıyan yoksun. İyi bak. No şurada şey. Stanen babama alacak. Yine çat aldım. Havuk diyor sakalına. Ye bayt yapalmış. Dimitri de oyun gerekmedi şey. Koca Dimitri gerek. Böyle şat. Niye tamam? İyi bayt namı blok bir oynak olursa. O zaman. Zaten uyuz oynamadım lan. Uyuz oyna. Bak ben de pikme oldu. Blok. Ini tolga bırakışlar. Ini tolga bırakışlar. Ye bye домой так понял там. Там самое вот. Тупо. Спас песен кванкватный. Шайван. Параллельно. Sen çat neydi? Tatlı olmadan da spede değil. Klan skorlardan da spede.
그럼 진짜인데 스팅크는 가져올까요? 스팅크는 여기서 Сука! Ебать, Димович! Зажимать от чат. Ебать, ты вот чат нангаратың но и сука халқыңыз сука қалды сука бастым изи қалды дедіңіз чат анау ебать Зазимонда сан. Видишь, как кто не может. И аптечку делать на бот. И... Справилась. На. Китей. 90 поколы, 90. Ебать, на таксуя дым көмектесіп что-то. Кран столбанды звучат. Ебать. Максим, ұнатшы өзіме. Бұл кіші жоқпаны чат. Ебать. Мхм. Знаешь, она блин, зазимный уход, что-то сейчас, ебать, изи, кому им скибизи, такой нравится, ебать, не сами, надо отсюда, раудин, видео, сын, сами күн сайын видео қиын видео шығарып сіздердің ойынша қиын емес шығар жаман қиын ебать эмсовпен бетика білесің не yaptın nerede енді аласың не yaptың ебать, чат нені қойсақ болады, қандай күш қойсақ болады? Ебать, Максим емес пе? Не жоқ, не? Топшы емес. Активныйдан кімді қойсақ қалай? Ауық. Жоқ, іскі, буконг. Кранс, Дмитрий, Сантино, Игни, Овен. Так, чат ойынды қойған дұрыс па? Қалай Паучаның ойынын не озық отырас? Не? Антонионы ойық. Пауча вәзішіма керегіміз нектан ауық. И Тация, или Буконг, или Эверка. Или Скайлер. Кранс, Антонио, чат оның наяқтан незіне ойын жақсы. Кәбақ ойын шеміз. Онда Крансты қойсаңыза. Кранс. Емес Тация. Тация жақсын деген чат. И достар, осымен біздің видео аяқталады. Менің видеом ұнаса лайк басып, ұнатып сау болыңыздар достар. Ал мынау эмоция сіздерге. Кстати, достар, рейтинг түсуіне 10 күндей қалды. Короче, тез мастергема жетіп алыңыздар. Алмаз түртте жүргенде, в общем, алмазда жүргенде рейтингті тез көтеріп тастай салыңыздар мастерге. Қиын емес, бұл оңай мастер, мен де бұл оңай жетіп алғам, бірақ жалғыз өзім емес, ответпен жетіп алғам. Мен нақты ответпен. Короче, достар, в общем, енді сіздерде қорқытпай, шыға салып, ана келіп, лайктарыңызды аямасаңыз сау болыңыздар достар.